Najgluplji radio. Smeći od radio. Ovaj radio nema veze s vezom. Najgluplji radio u Hrvatskoj. Mi smo live. Gasi radio. Ovo nema veze sa vezom. Yeah. Najgluplji radio na svijetu. Gasi radio. Najgluplji radio. Dobar dan, dragi slušatelji našeg najglupljeg radija i dobrodošli u našu poljoprivrednu emisiju. S nama je danas ministrica poljoprivrede Priroda Poljoprivredić. Imamo za vas par kratkih pitanja. Prvo pitanje, što mislite o invaziji vanzemaljaca? Ako nikad dogonu do nas, neće ti biti smokava više. Neće ti to rad, neće imaš sasušt. A neka puletne ima je na tone vraknje sličanja, ne znam dići to oči mi se rasplakale. A možete vi doći, ima pancate, ima sira, ima svega, ima što hoćete. Dođite vi slobodno ko mene, dite moje drago, dođite. A što mislite o Bruce Lee-u i koliko žita može pokositi u 2 minute? Bruce Lee, on ti je kurac za me. Ja sama sa 2 svoja bivola, poren, sve. Šta je te, sinko? Aj, molite, daj drugo pitanje, aj. Smatrate li da je Safet Prdekavac dobar čovjek? Safet! Budaletna kokovina mora popiti, a tek Pa nek rakije. popiješ, šta? A budale je Bravu, durcilog briga. polja smog me posadija, a vanzemaljci dolazu. A što vam je to u toj zelenoj boci tu na Ovo je stolu? A Bog te Irod vidio lijepo te igru. Domaća rakijetna, moja domaća, ovo štivo, evo te probaj. I posljednje pitanje za vas, ministrice. Što imate za reći o krađi naše himne od strane Njemaca? Nema ti ja blage veze, o čemu ti govoriš? A no daj ti men to, da to vidim, daj, aj. Hvala vam, ministrice, na vašem gostovanju u Glupom radiju i poslušajte skupa s nama i našim slušateljima himnu koju su nam Njemci ukrali. Nichten schlugen, nichten nugen, schlagen wagen, nichten nein, nichten, schlagen meine Gahnen.